whakala whalahia tu hani ha tau tolo tau wala tala te tupu ke lata e moi a whiawhi nei. Whakamua taha e wakalele air ambulance ne hoko mai e he pōwhalaile ke he motu ke tātua e taha tamatane e hongo fuluma whitu mahina he hana mui hakua pākia ia ke hana kaina he tupō la he aho whalaile ia. I loa mai ia Satini Jackson he whahinga hua leo leo, koe le kua tupu whakahofo nei ne pākia e tāma nei, hane whae kumikumi ngā ia kia e whahinga hua leo leo he tō mga aho nei. Ka i loa kia e koe pākia e tāma nei he taha motoka moe kisi atua he whalu he tō whanau mo tō whaiaonga he aonga tukolunga. Kua whakatūtala e tō leo leo mo la tolu ia ka nāka i la whakamaupopo e tō kumikumianga. Pehea ia, koe taha e ke kafo ke he loto kaina he mga whaoa he mga aho tonu ia ne tūpua e pākia nei mo e mawhisi ai he tātu e tāma ke he whalinga ngau. Ko hoko mai e wakalele e ambulance he kuata ki tae mtahola hiva he pōwhalaile mo e tuku whanonga atua i he maolea mtahola taha he puni whaiumu. Ko whinatu whoki e matuwhiwhine he tāma tose nei mo ia ke wakalele. Talahau mai e matuataane he tāma ko e lahi mahaki e pākia ke he ulu he tāma halaua. Ko e nofonga ia ke he critical but stable condition he mga honei ke whalinga ngau he tau whanau i Okalana ko Starship. Pe hana matuataane ko whakaue ni whoki hakua nā kai pākia lahi e tau alanga sino whoki he tāma. Manako whoki ia mo hana tuko ua me mga whaoa katoa ke whakaue atu ke he tau kapisinga me tau mga whaoa ke he tau liongi me tau whakaalofa. Pia whoki e tau manatu whakaue ke he tau e ke kafu me tau nosi he whahe malolo sino si pihia whoki mo e whakatuwhono niue ke he tau langamatai osi. Koe tau tupe langamatai he whakatuwhono ke lata e mo e whahinga hoa pisinisi koe taha miliona walu seau limungu fulu e seau awhita la kua whakatoka e ke langamatai ke he tau tutongi he tau maukoloa si pihia mo e tau tutongi he tau tangatanga hua he tau whahinga hoa pisinisi ke maua e he taki ua whahitapu osi. Koe whakaholoanga nei ne whakaingoa ai koe wage supplementation package. Ko tausi ai ke maua ai e tutongi he maukoloa ke ua e tau whahitapu. Si pihia ni e tau tangatanga hua ke pisinisi ia. Ko lau tolu ne ngā hua tūmau si pihia whoki mo lau tolu ne ngā hua he whalua tau mga aho. Ko whiwhili ai ke tausi pe nei ke langmatai ke tau pisinisi ko lau ia lahi ha koe ngā ngao nei koe COVID hongfulu mahiva. Mua atua lau tolu tau pisinisi ke he whahi tali whenonga ha koe nā kai whai tangata whenonga vēwa mai ke he motu e tau mga aho nei. Koe mtakau Niue Chamber of Commerce ni langmatai e whakatuwhono ke whakatoka mo e whakaholoa e whakaholoanga nei mai whakatuwhono. Ko whita whoki e matakau Chamber of Commerce he kamata ke tuwhatuwha e tau tupe langmatai whoki langataha ke lata e me tau pisinisi ko lauia e molea e onu fulu paseni he tau tupe ngalo noa he tau nei. Mua atu ke lau tolu e tau pisinisi ke whahi tali whenonga vēwa. Ha kua whakamoli toai e aho ke whakatoka e wilianga lahi he motu koe aho tolu mufulu he mahina ha me, kua whakailoa ai he matakau pulenga hua ke he tau tangatanga hua whakatuwhono kua manako ke tuku halau tolu tau hingoa ke eke ia mo tau tangata ke wili ki ai. Pehe mai e wala hongo fulmawalu he tuhi whakaweha niue kua mai ke tau tangatanga hua whakatuwhono ke tuku halau tolu a tau hingoa ke eke mo tau tangata ke wili ki ai. Koe mena ia kua whakailoa ai he matakau pulinga hua ke tau usipihia moe ke mailonga he tau tangatanga hua whakatuwhono e tau puipuianga ke he mata whakatuwhono he whahinga hua pulinga hua tau ua whewha. Koe mai ke he tangatanga hua whakatuwhono ke tuku atu hana hingoa kai nākai mai ke alau tolu ke ngā hua ke tau mga aho ia moe ke whakaonga halau tolu a tau leave ke tau mga aho kua nonofu ai ke lata mo i tau whakaholoanga he tau vili. Mai ke hoko atu ai ke whitu e aho ka osi ai e wilianga lahi po ke tau mga aho kua maua mo i whakatoa ai e tau ola he tau wilianga. Ko wilianga kua mole e tau uawhi hongo fulu mawhitu tōko o hiva e tau tangatanga hua whakatuwhono ni tuku atu halau tūlo tau hingoa ke he wilianga lahi ia. Tōko hongo fulu mahiva e tau pāsese ne kua hoko mai ke motu e māme aho nei mo e toko whā e tau pāsese kua tuku whenonga atu. Pihia he talahau mai he matakau Air New Zealand ke he motu ko e Sydney ko Pelenis Travel. Pehe e ofisanga hua he matakau mai tau le kua tupu whakaofu Robin he kau tō o atu loa ni alau tolu nei ka mai he whakalele ke he taha matakawi ke na nofu puipui ai alau tolu ke he hongfuluma wha e tau aho. Ko alau tolu toko ua fuluma ono ni na nofu puipui ai ke te whahi tapu e kua mole kua o mai ki whafo ke he puipuianga ia he tupo la he māma he aho ni awhi.
Kua whakamoli tuai ko Doreen Tiatanga e takitaki ko e tohi kupu mai whahitana ki tupe he whakatuwhano. Pihia e taha whakailoanga mai ia he ofisa he mtakau pulinga hua he whahitapu e ko Mali. Pihia e whakailoanga ko whitani e ngā hua ha Mr. Tiatanga he kamata he aho tolu he mahina Februari he tau nei. Talahau mai e Mr. Tiatanga ki a BCN News ko e lahi tau ngā hua hana he mga aho nei ko e whakamau he tau manako he tau whahinga hua. Ke lata ia moe pepa tupe he whakatuwhano, ke lata moe whono ki pule he tau mga ahi mua. Ko whitani he kamata moe amanaki ke whakakatoa ai, ke lata moe tālangaanga he pepa tupe whakalatalata, he whakatuwhano ke tuku atu ai ke he whono ki pule. Ko Doreen Tiatanga moa hana tau whakamailanga pulotu, whakaako mai he anga pulotu he Pasifikatanga, ko molea e hongofule tau he ngā hua ia ke whahitana ki tupe. Ko ia ko e takitaki he tau tangata tutu tupe he whahinga hua, tō maua ia e ngā hua nei ko e tohi kupu he whahitana ki tupe. Ko e tohi kupu whakamua ko poi kapanga ko whinato e ea ki ngā hua ki he whahinga hua pisinisi he whakatuwhano ko e matakau ni whahinga ko e Niue Philatelic Numismatic Corporation. Si pia do tolo do walatala tutupu ke lata e BFF nei, kia mawhala mui munui ne po, nono whana.